Sawa kabisa mwita Casemiro Kazimiri abaye man of the match ariko mana anyway mbere na mbere congratulations kwa kunzi ikipe ya Manchester United nyuma y'ingenzi na amanota 3 buryo bwose abonetsemo nubwo Michael Carrick gukina ikintu cyitwa boring game mu gice cya kabiri cy'umukino kamanda nyagasani umwuka waruheze waragiye gushira mu mwuka neza Carrick bino bintu byawe rero nuko amahirwe uri gusoza seze ariko cy'ingenzi ari amanota ariko kinye nabi uyu munsi ikipe ya Brentford yatatse cyane umusore twa Casemiro atsinze igitego cya mbere uyu mwaka. Casemiro nyaburi ibitego arabitsinze igitego cya 9 mu bitego by'imitwe uyu mugabo aratsinze. Hanyuma Bruno Fernandes uyu munsi yatanze passe y'igitego kuri igitego cyari cya kabiri kuri umusore twa Benjamin Sesko watsindaga igitego cye cya 10 muri mwaka w'imikino muri Manchester United muri Premier League. Hanyuma akamaze gutanga assist imwe. Hanyuma Bruno Fernandes yatangaga assist ya 19 uyu mwaka w'imikino. Akore mu kinya Manchester United bashe gutanga assist nyinshi mu mwaka umwe w'imikino. Arimo arahiga abakinyi babiri harimo Titi de Londres 2-2-3 ndetse na Kevin De Bruyne sezo 19 umukinyi udasanzwe icyo gihe atazi assist 20 na Titi de Londres 20. Bruno rero arimo arashaka assist kugira ngo anganyere cyangwa se abarengeho nawe akore record amaki yose. Manchester United umukino rawuhejeje nta mwuka kugabure bari ku mukino urataha nicyo cyambere cy'ingenzi. Guys zakuza Manchester United banze mwenjoyinge muryoherwe cyane muvuga muti wow. Mbere na mbere icy'ingenzi nuko na amanota 3. Guys Michael Carrick tumuha ikipe cyangwa tumugere tuti Big win animation for Manchester United ni ikipe gushaka umwanya wa Champions League serie nta blague nta ikipe ya Brentford yayigoye byatari. Ni ikipe yatatse kubona ko buri mukinnyi wese wa Manchester ari willing gukora akazi ke neza ariko nimo nibaza ubu United igiye kwemera itandukanye na Casemiro agende uretse ko kwitwa neza muri Loreye yo gufasha abadefenseur gukina neza ndetse na Mediane ariko n'ibitego 8 yamaze kubigezamo mu mwaka w'imikino umunsi yagitsinze. Bruno Fernandes urimo gukora match zitabaho za match uvuga ati uyu mukinnyi nawe narabonyaga nawe ndavuga ati ndamutse ntwaye igihembo cy'umukinnyi mwiza wasazo byanshimisha nuko kurakura mu makipe yatwaye ibikombe nda uyu mwaka ni Arsenal cyangwa ni Man City ako Bruno Fernandes adizaga kugira ikintu atwara nk'umukinnyi wakoze akazi kadasanzwe mu mwaka w'imikino. Ariko nimo ndibaza United igiye kwemera itandukanye na Casemiro iri yabaro ntago kuntu bayihindura bati Casemiro ni ibintu by'amabaro wanangira amasezerano nanga umukinnyi azasimburwa nani ushobora kujya kwisokaza rumeze nka Ugarite tumukinnyi gaya umukinnyi Casemiro azagenda zarwarwa kipe zamurwara arongera tereka ya pasa neza attention Casemiro Brazilian Samba boy Magic FM. Golazo! Move it! Hezron! Titizabe. Bamwita Carlos Enrique Casemiro alias Casemiro. Yakira telefone nziza cyane iturutse kwa Hardinho. Hari Jacob Maguire alias Sofia. Yere kwitwa Thomas Tuchel kwekeneye guhindura ibitekerezo mumukiza bitwa Bazili Konsa mumukize badani bani mumukiza abadefenseri bose ngo arayobora iyi defense n'ubundi asanzwe ari ibintu bye ngo intare z'Abongereza 3 zifite urukuta ngo ntabwo ari Mirdobere ntabwo ari rumwe rw'Abashinwa n'urukuta rwubakitse rubitse Manchester. Thomas Tuchel ukeneye kubamba urukuta muri Amerika, Mexique na Canada. Hari dinyatereka amasiste ya kabiri muri Premier League season match akinnye ni nkeya ni 19 ariko ibikorwa ni byinshi birivugira. Telefone yerekeza ariya za Brazilian Casemiro aterekamo igitego cya 9 Premier League.
urare rw'ibitego 11 assist ebyiri ze ziravuga match 32 ari gusezera neza abafana hasta la vista rikagenda komorogra agenda nk'umushampion agenda nk'umugabo w'inarumikwa Casemiro aryamisha kwa Imino Dranikara Casemiro hagurutsa Manchester Casemiro titiza Trafford Casemiro tsutsuma mabebe kunda Manchester United kimwe Brentford ubusa Magic FM. Nyego Never Manchester Casemiro Ibaza umwaka wa nyuma akaba utsindamo ibitego byinshi kuva wagera muri club. Ibaza umwaka wa nyuma akaba utsindamo ibitego byinshi kuva wagera muri equipe. Ibitego 8 muri shampiyona. Casemiro uyu ni umwaka muri kariyeri ya Madrid na Man yatsinzemo ibitego byinshi muri shampiyona. Casemiro Man United kimwe Brentford ubusani na corner. Attention Bruno Fernandes Miguel Borges. Bruno attention reka ture Bruno tubakazi byuma yafashe byuma arahegereye Sesko nuko ari bara bamwita Bruno Fernandes Miguel Borges mwita Mr. Number 1 mwita Mr. 1 mwita Mr. Everywhere mwita Mr. Everything mwita byose kuri Manchester gize David Beckham Manchester United gigira Cristiano Ronaldo Manchester United gigira Wayne Rooney Manchester United igira abamediateri benshi si y'umupira izibuka ariko hari gaheza hari nyirimari hari nyir'ubutungane hari nyir'ibyishimo hari nyirabyose hari ukaresimara abafana urumeza rukaza hari ukirigitimara abafana bakamwenyura hari utitizimara abafana bakajya mu bicu hari karesa bebe hari karesa abafana bagahindura igitereko bakava mu bwiza bakajya mu bundi bamwita Maradona of Novara bamwita El Magnifico mwite Demirikiman ngo n'umwana wanyweye amata n'umwana utekereza bidasanzwe yinjira mu nkweto ya Thierry na Kevin De Bruyne ntabwo bisaba ko ikipe akinira yatwaye igikombe ntabwo bimusaba kwambara imidari ntabwo bimusaba gutsinda mace biramusaba gusa ubwenge umutima na roho maze Mwenyezi Mungu agatanga umugisha akabisinyaho. Yes! Munitso! Uwani Bruno Fernandes Miguel Borges Uwani Bruno Ankobi Telefona neza cyane witwa Eya Sesko Eya Zlatan bamwita Benjamin Sesko nyuma yo kubona akazi gakozwe na kapiteni we Capitano Bruno aravuga ati assist ya 19 sinayitesha agaciro ryamisa abadefanseri mediateri ya Brentford bose bagira amasara maze yaseskara titiza bebe
n'ikipe ya Manchester United itoraguriye zahabu. Mubitsu na Manchester United itoraguriye diyama. Tsutsuma hani. Tsutsuma hejuru. Kunda bebe. Enrique Casemiro. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Enrique Casemiro, Manchester United. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Atera corner Nazaria Brani Mbomo ni Bruno Fernandes arawitaba Nazaria Maguire upasa Casemiro hariya bazi ngo yaraririye aragenda atereka umupira aramushundura. Manchester United ikinga umunota 10 ikipe ya Brentford yayikaranya atenywa Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Igitego cy'abagabo cyane kuko urebye uriya mupira awuhinduye usa nkaho ujye hejuru ya deuxième poto, ariko kuri experience ya Casemiro arazamuka neza cyane umupira utereka mu minota 12 umukino. Umunya-Brazilien obita Casemiro akora akazi hariya. Manchester ni ikipe ya kabiri muri Premier League imaze gutsinda ibitego byinshi bya set pieces nka Arsenal. Ndayemeye. Iki si cya 15 ndebera neza. Numva gari ifite 12 ahari. Ariko Bruno nawe akaba ateye ubwoba. Atari uzi ikintu se kizagora utudigo twabatseri yare bazadukuraho. Gusa ikintu kizatuma batadukuraho nyine bitazahabwa agaciro cyane nuko Thierry yari yatanze system 20 nta niya corner nimwe irimo, nta y'umupira w'umuterekano irimo. Reka turebe Bruno show go Benjamin Sesko. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Benjamin Sesko. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Bakora contre-attaque ikinyagihumbi hariya abasore b'ikipe ya Manchester United. Abasore b'ikipe ya Brentford baburaho Manchester United inyuze acomeka pase Bruno kwa Benjamin Sesko aryamisha defense bakuruza ubuzuto hasi hariya bose bamaguru yaba bimoso atereka mu gitego cya kabiri. Manchester United 2 ikipe ya Brentford yayikaranya atenywa. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Imyaka 22 y'amavuko, metero 195, match ya 29, igitego cya 10, assist imwe bamwita rutayizamu kimataifa. Bagize assist 19. Anganya na Mesut Ozil. Ariko uwo bita Benjamin Sesko nawe yitabye neza. Ira control akoze. Ya utera bwa mbere bari kugarura. Ira control akoze. Nasiri 2003 wakoraga iki? 2003. Nko mu kwezi kwa gatanu. Primaire. Niba primaire? Hari ntangiye primaire. Mwaka wa kabiri primaire. Nibwo Sesko yaravutse. Umva ko nyine niki turangana.
irarya byinshi Brentford. Nibyo musore aje muri Manchester avuye muri ekipe ya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Ubundi kuri United yufungura gutyo ugayiha ama espace ifite Bruno bakwica. Ariko Bruno ni mubi pe. Yakwica. Ngira ngo abantu bari kwemeranwa n'ibyo ninde Paul Labir Pogba. Ati yaza kuba ari muri Manchester. Yacyagihe. Manchester City. Yari kuba ari kuri Ballon d'Or rwose hari ukuntu itari kwera muciye mu myanya y'intoki. None ikibazo rega ikipe gukinira nta Champions League irimo. Oya reka uzi ikibazo Bruno yagize yaje muri Manchester nyine kino gihe yagize icyo bita ihuzagurika mu guhitamo abatoza. Kuko none se aba batoza bose satozwe nk'abatoza barindwi. Birashoboka. Ntabwo ari komeye. Biragoye rero. Ore Ranginiki Karikine Amorimu Ten Hag Kariki nanone. Kuko Bruno yaje muri Manchester mu mwaka wa 2020 sorry. Mu kwezi kwa mbere. Ngo iminsi irimo rwose iranyanyagira ni myinshi cyane. Ubwo ni imyaka ingahe 6. Usanze ari bangahe? Batandatu. Sinzi Aroni bagiwemo ra. Bantu batubwire batuganirize kuri YouTube ya BNB Sports Bar. Ni 6 kuko yazanywe na Gunnar Solskjaer. Arese cha Kevin Shad. Bautanze hagati mu kibuga shakisha nde. Lewis Potter. Bautanze kwande. Yale Muchuku. Bautanze nanone Yale Muchuku. Kwa Damsgaard aindi umupira shakisha ndera witaba Tegodaro kwa Blanibwemo arautakaza Matthias Jensen. Manchester okovoze Manchester butofode budu muliro Uruganda Roger kate mwana ndendo rugamba obo manyo kurimba byoka ibitego biri bya Manchester United muri hera kuri YouTube ko ntababona. Nivyo batwongera iminota 2 gusa kugira ngo igice cya mbere cy'umukino kirangire. Byamenga dad ko bihusa bavandimwe ra. Uwo bita Emi arakoza bari kuri YouTube bari kubibona. Ruud van Nistelrooy namwibagiye ni bari. Ruud van Nistelrooy. Ni barindwi. Ni barindwi. Ni hatari. Matthias Johnson. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Matthias Johnson Brentford. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Umupira hariya witwa Leslie Matthias Johnson ari ukuntu umuzamu ahagaze hariya amutera Premier Potori yaravuga ati ntago ufata atereka mu gitego cya mbere cya Brentford 1 Manchester United 2. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Abahungu b'ikipe ya Brentford bagaragaza ko nta gusangira n'udakoramo. Baravuga ati Clean reka tuyice. Bati rwose kibe kimwe ariko tugitereke. Mu musore w'Umunyadenmark w'imyaka 30 y'amavuko metero 1.80 ari gukina match ya 32 akaba ateretsemo igitego cya 3 akaba amaze rero no gutereka icyo bita assist. Musore kipe ya Brentford waje avuye muri ekipe ya Celta Vigo mu gihugu cya Hispania. Iki gitego yagitsinze na United no muri match ibanza. Ibitego ni ibintu kumuzamura iyo urangayeho gatoya afite ukuntu azi gutera udupira ukagira ngo ntabwo karemereye ariko agaterano ntiwawukurikira. Yagitsinze United, yagitsinze Liverpool, ari ndi kipe nzi yagitsinze nk'iki ngiki.